Megalayapost.news. Kinong snong kadai stong hais Giant Hills rengkat waino nong Tremon Sengubha uba Richardson Siang Shai hinen kasngi kilalit sendan ban kendu yo Deputy Commissioner ka East Giant Hills ban penpau ya kajing persya halor kajing temu banti yo motion halum serman balhagani kajing kendu kila aitiru da kador khas ban penpau ya kajing persya halor kani kajing temu ti motion da kasuri semen limited kate kajing persya da kipat ba kasnong dai stong kadai halor kajing temu ban penlong ya public hearing hak arpar taring mentau benai hak bakum kipat ba kisngau ba kate public hearing kadai kabolong bean kibri no katika snong kila ongru baga jingti motion no lum serman kabadan ya kajing he kumba aspa khanyo hekta kan sawan ra jingmai kipat ba badru kan sakta ya kayo kakot kipat ba hagate kisnong kumta kipat ba na kate kisnong ki persya juri ka public hearing bat ki balapan pauru badalele kinomailan ya kate company bakanti motion no lum serman namar kata kabai dei ba kate jing persya ka company banti motion no te lum kinong snong kila kentui ki bor bahalor baki dei ban pensange no ya kate ka public meeting kabalat mu ban penlong haka arpar taring mentau benai halor kate jing persya ka public hearing ladon ru ki balapha jing tho so menteri rang ba ka sarkar jilla nang ta sa ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB Shaw Deputy Commissioner na kamta mendawa pensange ya ketika public hearing. Yang iu amaman amat song dai stong wadaban in ni wala jing ujori jing to wane public hearing awada penman ni hatai halum serman i amin song snong wane hini manite daw wa i persajur skeri ane public hearing daman sket ane public hearing daman awle bian ma itai thau em hatal serman to ithau man iwe ejimun to i amin nong snong man chibuni nong snong hi man iwe to wa to hata yang area nong khli hi man wada imja man nibelta yang tai thau wada ong ilum serman kama ane company hi de thumu wile public hearing itai thau amade em wada target o ita thau hata wada emi aspa khanyo hatar ti i hin yang i amin nong snong wa i persajur sekiri yini thau wa RM elari chota company mun wipenjot oi tai thau limha itai thau hatai man i thau skiat man inongrim iong i ami nong snong hapo yang elka nong khle wa da rep dekhi da ite iwehe man iwa man ibemen pamen iong i man swalang swai man wa debu oi i mat sai wile hijing snyo yang i ami nong snong man wa snyo longo i man hadero punwi iane public notice man i RM wajing tip si ami nong snong le ni ami khanyong elaka hewro awi mud direct mud of public notice ni man hate arpa artrik yong nu banai man isya longoi am nong snong mat bidai itri thau yang dai bru em itri thau hetai le man wa RM wajing tip segi ha ani wada yu skedi wa ani sri simen skiat man dele bor mud dele be anya man RM de khenyo I ami te nong snong tawa idini da wa nite da I am nong snong pada persajur skeri ni man arnga jide man wi iman sket ote public hearing am ong natu nando oto public hearing wadan swale iman ida persajur skeri ka bad hani public hearing wa ate betel le ora peman ni hote singi artin le man ida persajur skeri ka man I RM sinyo yahawi ma itai thau hotai man RM kwai penjut itai thau hotai ma itai thau wa em hatai lum serman to man sket I thau rep I thau riang man le I thau wa penmun wa man le I thau wa pen chibun jing men toy I amin nong snong but na data company penjot I tai thau hatai I amin nong snong man jing do nong I chibun no bkhro nim ha wa ki ong yamte ni tai thau em chibun ja mun ikrem mud em hete krem le emi do do wa ta emi den se lo mun iden le man to iden he iden ba mun ji ong ma ta la ta company penjot ai tai thau man le I jing du nong chibun ma am wong na chnong yong I mun hite thau le mun RM arto I thau wa jingai mun RM thau RM de jingai ri thau man diong chispa mitar mun ji ong amte ta ada penjot la company te thau hatai wat wi itai ipun thor warep ko ba yang ile daw jot ni wat wi tai I em hatai studong yang taulum le damani wajaklia nimha mandamani wajaklia wa utau kuba utau ko wadai rewi wadai ki man aryo deu daw miat daw bhan man daman wajaklia te ni te daw shedi am long snong wa yin dili delai
persa juri wat yane public hearing. Keniga ulum firman to em jengai na senong restong. Te I kam ki nong song senong restong I la rep lengkha rep dhuр rep tor ha unu ulum da ki hajar senem na ki peteng ceki ki peteng. Henry ki jingkela yang kapor tip kamno ki kon yang ke elaka ki khot isi ki NUC we I klong mu no keni ka tri simen nani na lum firman. Ha ki tho ki rep ki bariang dekat ku mijing tip yang amu bru daruk he senong restong te wat senong restong le em ki hok kireti ki yong ki rep riang ki te thung scan thung lodo te ipata ki te mani hok hate te ne senong dekat ku mijing tip yang ada poi saka ars pa yung ro ki wa rep riang hatai thung scan thung lodo ki te em ki jaj bru gai bru ki wa mayaw doloi te ekot wiki ikut wiki em ki bum em mayau ta ong wiki kamin mana pan kot ke du loi to ong loi ong de thung scan de thung lodo fit mane hok yong pi te Henry hini smi mana po ni simen de ut ki so to te kelan ya uki kelan ki dang tai u wada em kot em sla I ye klam ki tai wa rep lum te thung scan thung lodo te kelan ki ite ta jingut yong loi yong I kamaman at te petit te haloren norim tengah kami no nga wa kandolong kle ini ke unulum serman to iklu ikhndo udebu kerpang belai to ibu bah ubun sebo wa kejigirap lum yang rap serti to san snem do hai rap lum diwit san snem do hai rap lum diwit to ikhndo ibu bah ate to jingbu kerpang belai ya kandolong kle te kamu tiba pertewro le to hanong kle man ijing tung te ko bawa bah do po jangtia mo po makalaya te kando rap lum lamte san snem do hai rap te leda elat ye kini ke tri simen u klong ni tau mu em hatai I kam ki nong song snong la stong bat ki we pat ki pra nong song snong marjan pendulat ini irep iriang kam ki nong rep ini ba 4% le ni kendi 4% po elakana kle to ki nong rep sudah te leda kini ke tri simen klong tau mu hei tai te iwro man arti bi bisaram noi man han yo thorep bi te de man nai nong phat wirmo tip am noi man ngala arti perkhat te kawi ka ye so wong lum serman to na pen thor te na kijat pen thor to I thoi we so lum to angki ka kramer ngi simpen am te liat sde te khang bru nol jamo kita ulum em hajrong te na pen thor ni bi ba chate I kijat wong lum serman to ite tho sachi sin kramer ngi simpen am liat sde khang bru krem sar so bi ya ka noja nate kijat pentor tau lum paru ter hapo hitai lum serman teman ijo he teman widan lum te ki pertuj bat I tang tau lum serman Henry mana tuek gitai klong tau mu taken thubi dei thoi jaka waro kata I aminong song snong hatu ya ki arsnong le snong tu jan situ I kui ban bruang I te kada ni te dau te I le em kalat kamar persa swai ya ka simen plan ti gini ka mining plan I persai le em kalat te kerpat ke sarkar em kibor we pensange no ya gini ke public hearing we demi ha tiu ha arpa artari ule ya gini ka public hearing te kamajia ha gini ke public hearing ka khat khandiu di sumbar te kini ki nong sang snong hapo elaka ki pudeng eka ki khanglat ki yopat ba ile sate public hearing deta ki di lamayong akhmat kam ki kanda te cha ki boy siti tho public hearing ngai wai ho yang I te yo le si hani wo mesti ban bil boy le amte ate to purpose te mjiu ti boy le mamle mo ta ha purpose swa boy le ka betu ju le te halor te na rim te kerpat ke sarkar wo elat ko dari dia untuk peni ke hearing ka arpa arterik te I kami nong persa wo em hok itu dala ujore hak te sni te dari dia wo unsa ga I te I artip di le amno te kerpat ke sarkar te pelai suk pelai sanyo ipo se dei thoi ka hatas ni hearing nati pai ba lado nin namba ko lat patai kubor ko nin hawi to wa gani ke public hearing ko dang wan hawi to wa ka mining plan yong ka Sri Simen dayu pi wa to da de lubu jori nin cha ka MSPCB cha honorable chief minister da pen kumo ila ya honorable deputy chief minister mas na balang dahar da tho ila cha SEIAA da tho ila cha SEAC te to warok da nin wat cha ka MSPCB le
Te karo ito ne wan kemarin ni hukum lubuk cha Deputy Commissioner ya kejing ujor ya kejing perca bat kejing dawa haku penduk pendam no ya ketai ke public hearing pacit sendon le ya kani hi ke project yang ke Sri Simen te hawi jing ya ka chamo di sini da kular u himkhia ya kani ke jing ujor katwa bon kam ni diki duna lip house la te ongo elat yang upai banyak ke point by point page by page tang wo le opinion tu hibet uthok chaka MHPCB yu himkhia go ya kani ke jing ujor te ke yu himrai ki koro inti wat yuluti wat wa bhatam ne benta kam gu dawal lemman le ya perkhaduan kam nu jaj ulain chak di wi luti di wi kelat lini chaprang highway to wa gatai ke public hearing ko nong kong ko manaduk na December da yu ilang bagilat patai kubor da khanai le pajba wa da em go gani ke case support ke Human Rights Commission yang ke jela ke yong i te kamaman kate da arlesin da em ke jing hearing dang yang ile ya ke order ke wam dang ke hearing ko latest te ladang le ki e uman ko le uyob yang ke human right ya ladang le ki kamajo pada kita gua caden le kermen kami wa ke human right upen yo ko ya ki hok yang ki nong chong yang ke dai stong kuwa chak khang luti ku ya himbenta kat kam ko hok ke yang ki ko chaprang ya pajuan kam nu le ki yu tho ba i kelat jingerap na ke bor ku to ku yarap ne benta uyo ki ya ke hok ke yang ki ya ke jing lalu ti ke yang ki ti haganu ke nong rim ku mut jimut ke em content sa ke kot kisla ke yang ki on yo ilang bagilat patai ke bor ku to bon ku perca te kamu beruas nau kya ya ke jingban beta ke imlang salang apa ke distrik ke yong i hola di yo ilang bagilat patai ku bor rabon ki ken hun sen balang ki walai wat ya ki katukan ningut ki nang saj ain le dalai ki saprang kam gini ki jingja kam gini ki case kat ko bon ko perca le bon kam ni lada ye i da cibut cibor de ka jingja teli idan ko suk upen klem yakini ki wale bor kamtam ya kita nak sorkar kiwa penman dak di kuam tok kat kam ki luti ku pelai yang ka an ha ki to yu ongwa le bor ba ki Meghalaya Post.news